Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyau suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to katarik thap ward wa katarik nya ward hasok yong constituency we kam jo le ki pertut yong ki kertong ka party wa pher ki wadaw ya khun hakani ka by election haja paule temen de dep hi wow up ye kani ka kubor ya comment wan hai tu ha comment box he to wa uyi kwa phi ujob we uyi snyau dor phi ujob te chwa wo sedang cheki kubor ladam pwe mu depu ya subscribe your new channels nya bha ya subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yok ten cho phi yo yigi kubor wa thame te ton sedang cheki kubor ka election commission kari india nin kasngi ka ar phokhande tarik ubna wale haja phaule dapen bana pait ba ko ye kasngi thap wot we kam jo le ye kasngi nya wot yong ka by election ye ki sit wadang thli ha assembly ha ki so tli ki jilla we ki te to ka jilla punjab odisha up wa meghalaya we ite to ya ka wot daw ye thap ha ka chphau tarik ubna wasan haja phaule we daw nya won ye ka wot wada dep thap ha ka khatle tarik ubna wasan haja phaule deilang wa ka jilla karnataka kamte de che wadaw ya thap ha ka chphau tarik ubna wasan haja phaule we daw ya nya won ha ka khatle tarik ubna wasan haja phaule he yeto wakabai election ko wadaw panman ha ka jilla meghalaya yong i to haso yong constituency kawaman ko wadang sa teng hadu kan ni nei daw waklat sendet ukartong ka UDP uba HDR lengdo uwada bam kwai hadwar ublai ki kartong ki wadaw ya khun ha kani ka kanti de emkin rongut we ki te to uba samlin malngya uwadaw ya khun na ka party NPP uba S Osborne Kharjana uwadaw ya khun na ka party Indian National Congress uba sandondo rentathiang uwadaw ya khun na ka party HSPDP uba Seraf Eric Kharbuki uwadaw ya khun na ka party BJP uba Stoding Star Thaba uwadaw ya khun na ka party TMC wa uba Sensha Lengdo uwadaw ya khun na ka party UDP hei thau uba HDR Lengdo uwada bam kwai hadwar ublai